Chief Executive Member C.M. Barim Joka Giant Hills Autonomous District Council GHADC Uma Madan Bai Rambai Hakalai Pui Trik Kalalingkan Ula Thep Kerteng Banyakun Yak Election MDC Sha GHADC Uma Madan Bai Rambai Unyakun na Amwi Kritarshi Constituency Naka Party Indian National Congress Habakran Shakilat Pathai Kubor Uma Madan Bai Rambai Ula Ong Hadin Riusnam ba uklam long shu kum MDC ula bishar ya kajing long jingman bat kajing ka council kabalak ta jore ki nong shong shnong ka rilum jaintia badai halor ki jing baka council ka yakendu kalapan bore uban mi madan manyakun biang ya ka diki election MDC kenang ba anda ula job unthau kilat kilinti ban punwan dor biang yaka katkam kajing bishar bri anga hagini gin rusnam godalai nga mem deu mano ka MDC yo kajing lengba gani ka autonomous body Giant Hills District Council yang man ko kwakta jur ko khro hato kata kata kajing kta ye ginong chong chnong yong ka Giant Hills District hi bora ko bi yo la man he jo por wa de yo tenya wa ka identity yong ka jaj berpenareng ito em lengba ka autonomous body da perchang lo precept ye chibon kita gi indigenous people ko em hapa ke district Giant Hills yang yo man de januman gi de yo tenya de januman ko wado dekat ukam te man ga nga wa u ye chimbenta biang le ne contest ke ni election u thorlan tholuti yo dang je hi u penwan biang ya kedur kedar yang gini ke district council Giant Hills yang haidur iwa chong thia chong kun khnangwa kibru kiwa imapa gini ke district yo hem sen gi yo laki arten wodo gi identity yang ki kam gi jaj ko man iwa chong ha ka ri khat orderloi tengah ai ma ke jingkerman scam wa ujab hagani ke election ngai ska mo blaim pendo nga menapa hite yu tholat biang upenmiet penbha ye kata ka administration yang ke district council kamjo le kamu administrator warim wojo chong ke juki siam hagi ar sen arwan nga yo ema ke jingkermen wadau ye biang upenbha penmiet khnangwa yuman nan ka ke machinery yang ke district council uman smooth kan ini cakmat hagini ki sansnem ko dawan ko nongkong do pengklan ya ke district council ta ustriki hagajing ya ta wageri revenue collection kat kamuman kate rusnem mulai ke leakage ko jurpha hado kata ko dakta hado wa ya ka tulop yang ginong kre ko angi council employee le mbem de ye penbiang gatu digisnam tengah yo menstrik ye leakage yo ko lagi ke revenue hagur kom ko wa songkhia lane gur kom ko wa yo hak yang ke council mbem u pendap penbiang ye jingem kam tem cho itu bentar wang pi to hijan thrai nga ngai skamo monu blai wan hite yu le ke codification ko wa sok upen bha pen miet ye griti ke dustur kam jo le kham tam he jing ye to wa ka tang jan hado kan ni MUM na ke district council upen krek kami kita tengah ledawan gini kimat arteli yo to strict yo ye upen bha pen miet khnang wa ka jaj bru penar yong yu nang hem sen yu ga kata kenong rim kwaskam hejo ipor la kapatan ko dawan yu ye gi yen gi kijat ki yong ki